Imaynaya kasaykichik wawqimasiy walejyachu, sapa p'unchay ñuqaqa kusisqa kani imaraykuchus ñawi rimuayku chantapis uyarimuayku maychus kasan kay devoción matutinanchik. Hinataq kunandia ñawpaqman thaskispa kasun ichari, kunandia apóstol Pablo niyta munawanchik, qankunaqa cristianos hina kawsakuychis maychus sut'ita Diospaq ñawinman hina nispa. Chayrayku chayta yachanapaq sumaqta kay k'amiytaqa uyarispa kasun chantataq ñawirisun maychus kasan kay iskay carta Tesalonicenses-pi uqniyuq chunka uqniyuq chantapis chunka iskay chikllashqan nina hinata. Chayrayku mañapuykupuni Diosninchik yanapanasuykichikpaq paypa waqllasqan hina kawsakunaykichikpaq mañapullaykutaq tukuy k'acha kaq munasqaykichis hunt'ananta creespa ruwasqaykichikta t'ukuychanata paypa atiyninwan ahinamanta Señorninchik Jesucristo sutin qankunapi hatunchasqa kanqa paytaq qankunapipis hatunchasqa kallanqataq. Diosninchikpaq Señorninchik Jesucristuwan qasilla k'acha yanapaynin rayku niwanchik. Munasqa hermano hermana, kaypiqa apóstol Pablo nisawanchik Diosninchik munakusuykichik, chayrayku qankunaqa yanapasqa kaykichik, tukuy creesqaykichik ruwasqaykichik kanan tiyan Señorpaq ñawinman hina. Apóstol Pablo nin kunandia qankunaqa kayta yachanaykichik tiyan, kawsaynikichik kanan tiyan Diospaq kawsayninman hina. A veces Satanás mana munanchu allinta kawsanata, pero tukuy ima ruwasqanchikta kawsayninchikwan digno kanan tiyan Señorpaq ñawinman hina. Si qan reparayki mana dignuchu kasan, mana alabanchu nita Diosninchikman chayqan kawsasanichu chayqa, entonces cambianay tiyan. Kunandia cambiananchik tiyan mana k'ayapaq saqinachu nimata munasqa kuyamasi. Chantaqa nillawanchiktaq kawsayninchikqa atiyniyuq kanan tiyan, pero maypi noqa tarisaq chay atiyta oraciónpi. Kawsayninchikqa oraciónwan kana tiyan sapa p'unchay sapa rato munasqa kuyamasi. Imallakiy tiempopi kusikuy tiempopi noqanchikqa sayana tiyan sinchita oraciónpi. Chaywanqa atiyniyuq kasun cristianosqa ichari mana qasillachu sinoqa. Chantani llawanchiktaq sapa uqniykichik kawsaychik glorificaspa Señor Jesucristuta. Imataqan ruwasayki, chay ruwasqaykiwan Diosninchikta alabasanchikchu, glorificasanchikchu, tal vez mana munasqa kuyamasi. Chayrayku yuyaychana tiyan sumaqta sichus noqanchik ruwasqanchikwan, parlasqanchikwan o ima yuyay kasqanchikwan chayqa glorificasanchik Señor Jesucristuta. Chay kinsa yachaykunasta noqanchik urquspa kanchik kay iskay carta Tesalonicenses uqniyuqmanta chunka uqniyuq chunka iskayniyuqta. Apóstol Pablo k'amiwanchik munasqa kuyamasi kunandia, chayman hinata kawsaspa kana. K'aya suyasayki ama faltaychu.